Abanyeshuri bafashwe bakopera ikizami cya leta maze bahita bataka umwarimu wari ubafashe Bamucira Ishati. Bari bafashwe bari gukopera ikizamini cya shimi. Kigali abakandida babiri bataye muri yombi nyuma yo gufatanwa telefoni mu kizamini cya leta bakarwanya umwarimu wari uyibambuye bakanamucira Ishati. Abakandida babiri bakoraga ibizamini bya leta mu kigo cy'amashuri cya JS Camp Kigali giherereye mu karere ka Nyarugenge batoye muri yombi nyuma yo gufatanwa telefoni mu cyumba cy'ibizamini. Iyi telefone bayikoreshaga mu gukopera maze batabarwanya umwarimu wari ushinzwe kugenzura ibizami. Ibi ngibi byabaye mu gihe abakandida bari gukora ikizamini cya Applied Chemistry, kimwe mu bizamini bya leta bikorwa mu bigo bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Amakuru avuga yuko umwe mu bakandida Ngabonziza Olivier yafatiye mu cyumba cy'ibizamini afite telefone bikekwa yuko ari kuyifashisha mu gukopera. Bivuga yuko iyo telefone yari gukoresha porogaramu ya AI Gemini mu gushaka ibisubizo by'ikizamini. Nkuko amakuru abitangaza, umwarimu ushinzwe kugenzura ibizamini invigilator yahise mwambura iyo telefone nkuko amategeko agenga ibizamini abiteganya. Icyakora nyuma yo kuyamburwa, Ngabonziza Olivier ngo ntabwo abyakiriye neza. We hamwe na mugenzi we Muhirwa Paraside bashatse gusubizwa iyo telefone ku ngufu. Amakuru akomeza avuga yuko abo bakandida bombi batangiye guhangana n'umwarimu wari ufashe iyo telefone, baramurwanya ndetse banamucira Ishati bashaka kuyimwambura ku ngufu. Nyuma yuko abaye amakimbirane hagati y'umwarimu ndetse n'abanyeshuri, hasi hamagazwa inzego z'umutekano n'iz'uburezi kugira ngo zitabare. Ku bufatanye bwa polisi y'u Rwanda n'ubuyobozi bw'uburezi bw'akarere, abakandida bombi base batabwa muri yombi kugira ngo kurwe iperereza ku byo bakekwaho. Telefone yafatiwe mu cyumba cy'ibizamini yahise ifatirwa nk'ikimenyetso bazifashisha mu iperereza. Amakuru kandi avuga yuko bano bakandida bemeye byabaye mu nyandiko zabo nkuko byanditswe muri raporo y'ibanze. Ikoreshwa rya telefone cyangwa se ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga mu bizamini bya leta ribujijwe n'amategeko agenga ibizamini igihe bitemejwe n'abagenga ibizamini, kandi gufatanwa ibikoresho nk'ibyo ngibyo bishobora kuvamo ibihano birimo guteshwa agaciro k'ikizamini ndetse n'ibindi bihano biteganywa n'amategeko. Ni nako kurwanya cyangwa se gukoresha urugomo ushinzwe kugenzura ibizamini bishobora gukurikiranwa nk'ibyaha bitandukanye bitewe n'ibizagaragazwa n'iperereza. Kugeza ubu ngubu Ngabonziza Olivier na Muhirwa Paraside bakomeje gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane neza uko ibyabaye byagenze n'ibyaha bashobora kuba barakoze. Ngaye nguko ubundi wize neza uburiki, abandi wize wagiye kuyinjura none dare ibyo utangiye kweri. Bana basore rwose n'ababeshyi barambabaje. Ngaye nguko rero imbwi byari mu karere ka Nyarugenge mu kigo cya JS Camp Kigali. Karagace mu Nyarugenge mwe Nyabari Obed nangi n'isoko y'amakuru ruteza amatwi. Obi time. News.